U industriji dodirne površine metal na metal podmazujemo nekom vrstom ulja ili masti. Međutim, ako imamo dodirne površine raznorodnih materijala kao što su plastika i metal, guma i plastika, guma i metal, ne možemo ih podmazivati klasičnim uljima i mastima. Za podmazivanje raznorodnih dodirnih površina u industriji predlažemo neku vrstu silikonskog podmazivača. Ako se industrija bavi proizvodnjom hrane i pića, onda taj silikonski podmazivač mora da ima i NSF sertifikat koji kaže da je ovaj proizvod dozvoljen za upotrebu u industriji hrane i pića. Silikon fluid je namenjen za impregnaciju, zaštitu i podmazivanje najpre gumenih proizvoda poput zaptivnih prstenova, o-ringova. Prilikom montaže o-ring treba da poprskamo silikon fluidom i da ga impregniramo kako bi ga lakše namestili na mesto u pumpi. Osim za o-ringove, silikon fluid je sjajno rešenje za impregnaciju velikih gumenih zaptivki oko vrata hladnjače. Zaptivke su na niskoj temperaturi i teška vrata hladnjače svaki put kad ih udare, guma puca. Da ne bi došlo do pucanja gume na niskim temperaturama, predlažemo da se čista gumena zaptivka na vratima hladnjače isprska silikon fluidom. Silikon fluid prolazi kroz mikropukotine, radi impregnaciju te gumene obloge i daje joj potrebnu elastičnost da svaki put kad vrata udare u tu gumu neće izazvati pucanje gume. Osim za impregnaciju gume, vrlo je dobro rešenje za podmazivanje plastičnih kliznih staza, vođica, zupčanika i svih onih mašinskih elemenata koji nisu napravljeni od čelika, već od nekog drugog materijala.